Meru Hospice ni kungwirite ntuku ya nyimba aja nthigurune na njira ya gukungwira guciarwa kwa antu Mugambi Marete mukuru wa miaka 104 na akarite na murimo jwa kansa kuma mwaka jwa 2017 ukuru kuma miaka 40 ni barombetwe guciumagiria magita kwa magita kuthimirwa murimo jwa nyimba ni kwithira kaingi akuru ni bethairwa bagikara na murimo bate kumenya na kinya murimo jujuju kombikia kurigitwa kagita kara jwa amenyeka kurio nayo thirikari ni rombetwe kwithirwa ikiagirithia utungata bwa kadi ya SHA kenda yomba kurungamira murimo jo Muthuru Muriuki ni agutariria Alire menyeria ngiba ya na murimo jo nyimba niyo Meru Hospice Mwankina Nandi mbawugite botungatira nguruki antu 500 barabe na murimo joju ara Mwankina Nandi bombito tungatira antu nguruki 5,000 twina gikeno muno haswa twi palliative care team nuntu wangugi iria tuba kuritira ajie betu program yetu ni tuonete ajie nguruki ya 5,000 lakini barabara program yetu thai ni 502 na nandi kugwiro kwao ntikwe narua ukungura manto murimo jo nyimba thabakia mukira mwajira mukuru buru bora na miaka 101 na ina enjire mgutumeire ati mtu no kana murimo jojo na kirigitawa na Meru Hospice team twathugania gusherekea thuku ya narua ya World Cancer Day twathugania kuthithiria birthday mwajie uria wetu mukuru muno ki program yetu na niwe ujuri aja etagwa nto Mugambi Marete kuringana no twiria na ana bawe nuntu mwajie ni mukuru ana bawe baratwira ithe ena miaka 104 na kuma riria njire gwetu 2017 twamwambiririe na ndawa twitaga morphine nuntu arwakai na nimukuona arwakai ni well controlled na kinya thai no akunywa ndawa eu itagwo morphine na tugucokeria mwathani nkatho na rombara ne ke thirikari gutigana riba kwagithia marija cibitari nikenda gutigira mirimo ira mingi nikumba gutungatira bwega thirikari itetherie yana ndi kirarigicanire batera turigicanura buru cionto wago kwirwa ciye wetwa ci tutera miadorana uretana kwaci tani mbuga ninda reagirwa mbese uci akabere au ya seye bundale agirwa nisako era ndiagira nari kinyeri gimuromo inde cionto neta kaibwe ginyara kameme kaibwe bamwe baleta beta na ci bake beta na seye bubake na ndende thirikari twathorane buru egwata njire mwe ya gutwone thiera tutua gwitaga tonto na ndi gato gutanga no au gutanga na bakamwa gukwira ndo batenge kwa ndigiture kirande romba thirikari ni umbithie kandi programu ya SHA ithwe na guthu antu bombe come access yombe kwithira igikinyira antu itina orito na igakwiriria antu na packages ri kweja no ene mono imwete kumba kore kantu pate kwa fund especially kitari kwe na umutigurune twana bakinya thirikari nayo yombe ku review packages ire kana nyamiria yesha nikenda bomba kinyira na kutetheria antu ya arume bara baingi bagicira bombe kumira nikenda bomba kuthima murimo jojo nyimba antu barume ni ngumurio kaire na giteo tafadhali kansa ya arume ni ongererekete muno na arume te baba ingi muno beta kuthithirwa screening ingumuria na giteo mtu murume wa kuma miaka 40 miaka 40 ni ete ategerwe kidaktari kana mwaigwa aria kugwitanwa free screening mugeta mugategerwa nuntu kansa ya prostate ni imwe ya kansa iria ibuyaga twina so many survivors baria masurvivete na murimo jojo wa kansa baei matibabu na makathiria treatment na magacoka be kawaida. Muthuri Muriuki, Wero TV, Mutirejo Kangangi.